Kadi punika tel pawacanan ide dia kunti maring para putra makasani sane mangkin matur uyakti desang Prabu Darma Wangsa Kadi puniki atur ide sang Prabu Darma Wangsa mantu kering biang ide inggih mamitang ngelukre aratu ibu ampur yang keyakirin atur titiang mantu kering lingih ibunya Duaning dewek titiange puniki aratu ibu dan situ wiyati pacang lungu merikering neraka loka pilih radis nika bawas kawah candra di mukanya gana dari halintang asingi duaning nika bawas pun nika neraka sampun janten kenah pun nika madur kamu bilih radis ngeruk nama waktu jambangan ageng nika bawas kawah candra di muka ni punika kalintang sin kalintang seripit aratu ibu sangat juno matur rare Iyarike radis ide sang tanan jaya nual matur matur ke ring ibu idenya tiang ada nesuk ampun dalat aratu ibu duaning kadi punika kebawasangan tuk belin titiang ide sang Prabu titiang kewiyakinewe dan sumanggu rinasya titiang pacang mereka ring kawah ke ibu ya nama murung jantan pada ining kekitiang inutin kadi pengasani pun mereka keradis titiang ring genah nika bawas jambangan ageng punika janten titiang pacang masing pada aratu ibu sang kemarma adora di aglen putrani dene sang Kemar nakulelan sah ke dewa iri ke radis
ngunggah kang ngatur mantu kering biang ide tiang ajugun tanuning kena Aradu ibu duaning titiang pinik malit sang kalih putrani bune damot punika titiang kalintang belum titiang wiakti ibu dan pulun dalam titiang mereka ring kawah candra di mukene nentel wiakti titiang uning ne ke bawah neraka ibu